Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tersyukur maraja Allah di sisi arajangan na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Dan niya Thomas salawa lauri alim alabdi'na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka dari nabita sallallahu alaihi wasallam, arba'u min sa'adatil mar'i an takuna zawjatu salihah wa auladuhul abrar wa khulatahu salihin wa an takuna rizquhu fi baladihi. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'u min sa'adatil mar'i, angka apa sewa-sewa pak goncinna kebahagiaan rupatawe. Pak goncinna kebahagiaan rupatawe apa sewa-sewa. Nomor sidi antakuna saujatun salihah, punewi baini masoleh. Yarga punewi lakai masoleh. Maka nigi tahu lolongan ngibaini masoleh, lakai masoleh, maka insyaallah manya makini nawai atau tongal linona. Nomor 2, wa auladuhul abrar, punewi anak-anak, punewi wija-wija, yero wija-wija matur lauri tomatonna. Yero anak-anak madicengi sehingga makasingi batina mapideceng lauri tomatonna, maka tomapakwe modelekna, maka insyaallah lolongangi kebahagiaan rilalana atau tongal linona. Nasaba magai di nagaga pada narikong ka tomatoa, yero tomatoai di namakas yero tomatoai punewi wija-wija, yero wija-wija di namakas batina mapideceng lauri tomatonna. Nauzubillah summa nauzubillah. Nomor 3 ya naritu wa khulata'u salihin, ya, si bawa tau solewe. Itu akan menjadi faktor penunjang kebahagiaan seseorang. Nariku yeru patawe dena pajas suri si bawa tau medecengi, dena ada si suri si bawa tau makasinge, maka insyaallah dia akan menjadi orang baik. Magai suri si bawa tau medecengi. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyansur ahadukum mayyukhaliluhu. Yero rupa tawe agamana rupa tawe tergantung niga si buana niga sahabatna. Dari makonna naro sapaki sahabat yero makasingi agamana, maka insyaallah itu akan menjadi penunjang kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Nomor 4 dia naritu yero papedalina yero zaman-zamanna okko di kampungna, maka itu salah satu juga faktor penunjang kebahagiaan. Narik kuidi atan Allah subhanahu wa ta'ala jama-jamata saparana dalita okumutuiri rilna kamputa jama itindiakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yane apa pasalange mancaji faktor penunjang kebahagiaan atas sidi rupa tahu. Nomor sidi punewi bene salihah. Nomor 2 punewi wija-wija maturu lo mapidecing lori tau duwe pajajanna. Nomor 3 yanaritu si bawa kita solewe, si bawa kita makasinge. Nomor 4 yero daleta yero sapar daleta aku motoi ri kamputa ilolongangi napa situju-tujuan ki Allah subhanahu wa ta'ala. Sinina ata matapwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan idi manangi di napaja napatanangi pinadita Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga manyamangi ipapole wipakasi yang kena papole Allah subhanahu wa ta'ala gangkana idi manangi ilolongangi barakai rilino lebih pamati riasuri memberinna Allah subhanahu wa ta'ala. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.